تماشاوان این هجا دم باش ایرو دیبیتا که گلکی تایبت از جوارا پیشکش بکن دیبیتا که ام ایرو پیشکش بکن گلکی دوری سیاسته دیبیتا که کلتوریه هنریه دیبیتا که لسر چاند و زمان و کلتورا کردیه گلکی گرینگه براستی دوی دیبیتا دا امی بحثا هنک تشتان بکن دبک و نبیست با یان جی هونی جارا یکمین ببیسن دوی دیبیتا دا جی میوان من جه چار باشین کردستانه نه باکر، روجهلات، روجاوا و باچوری کردستانه میوان من ده باشه خدا پسپورن سپاس مخیر هاتن گلکی سپاس کینه میوان من زینب یاش پسپورا موزیکا کردی یعنی لیکولینره آرشیفه که ویا گلکی دولمند هیا موزیکا کردی دیجیتالیزه دکه گلک تشتی گرینگ لجم زینب خان هنه جان دوستا رومان نویسه نویسکاره ج روش آوای کردستانه روشان لزگینه اوجی لیکولینره سازایه لیلوی داره کرمانجی باقفش برکو کرمانجی وی گلکی باشه من حس کرد بزازکی باقفه لی مخابن براستی از تیناگی مخابن دبیجم خوزی من وکه کرمانجی بزازکیجی زانبه مؤید طیبه و ناستکن نویسکاره کی کرده شاعره کی کرده گلکی تی ناس کرن و هنرمند می ناسکری یه نافدار ناصر رزازیه ناصر رزازی جی موزیک جنه کی کرده موزیک جند بیجم دف جنه کی کرده هنرمند کی کرده دنگ خوشه کی کرده براستی نتنه روجلات کردستانه ادی بویا هنرمند همو کردستانه هن بخیر هاتن کیف خوش بون که دعوتیا من قبول کرهم بونا میوان من زینب خان بحث موزیک کردی بکن تزانی یکمین موزیک کردی چه موزیک بویا؟ یعنی یکمین هنرمند کرد کی بویا؟ یک هاتی قید کرن تومار کرن یکمین موزیک کردی یا کو وک قیدا کو امجیر دبیجن حتی نها کتیه بردسته بری 3400 سال دماهوریان ده یک جوان قید موزیک کردی بویه کل سر لوحه کی هاتیه دست نشان کردن به صورت لپاش موزیکولوگان او صورت کرنه ملودیه و درخستنه و دنگی و ساز کرنه و ملودیه و چه کرنه او موزیک نها هی لسر انترنت گله کسی کو بوی ناوی بکه و دکاره لی گودار بکه وکه موزیکا هوریان قیدا یکمین هر کو نه راست و ام بیجن رسنی قید کرنه که رسنی بجی نویسنده بویا وکه صورت بویا وکه صورت تابلو بویا و هاتیه قیدی و هاتیه چه قيدا أول شوي 1887 ده جارا بيشي دنج دكوسر شماية ده كو جيراد بيجن قيد سلندري لسر شماية تيتن تشكرن ل 1800 نوتي ده جارا بيشي دكارن يكي زيادة ترشي بكن نوتو چاره جارا بيشي دورة عثماني قيد تيتن تشكرن 1800 نوتو چار ل 1902 ده جارا پیشی قیدا موزیکا کردی لزنجیرلیه الاصلاحیه العینتابه دما شنوارن زنجیرلی دکولن و دمه فلیکسی لوشین که بخواه هم دکتوره هم آنتروپولوگه هم اتنولوگه هم جی آرکئولوگه و دمه بخوره و جهازا سلندری دبه قیدا چه دکلوی داره یعنی 1894 جی چکری او بخویه جوان قیدا 5 ستران کردی قید که 1902 ده بناوی یوسف بگه که ستران پیشی دبیجه لمنه یک ستران و دمیه هاتی قید کرن قاسم بگه یک ستران یوسف بگه که گوتی هاتی قید کرنه او قیدا یکی یوسف بگه نازلی خانم و علی بی اف هرسی علی بک بخواه خلکی دیار بکره نازلی خانم دوکا دشتا سروجیه و یوسف بک جی همان وقتی کلامی دنگ بیجینه کش سرزاری واحتنه تومار کرن
ناوی نازلی خانم سر ریکورد دبیجه وکه قید خوی نویسکی نگوتیه لی اوی دی هم به نویسکی یعنی یه یوسف بک و یه علی بک قید و به نویسکی دانینه و همان وقتی تومار کرنه اف قید هانی جی حتی ویگا وید ناو آرشیوین اوروپای ده یعنی آرشیف خانه موزیکن دنیای یا هومبولده لوی داره پاراستینه تجي قالك ارشيف كريه نه تو چند سال سر وی کی کار دکی 20 سال زیاده تر 20 سال زیاده تر سر موزیکا کردی کار دکی ارشیف دکی موزیکا بله. کردی بله تا قالك تشتين کو اشترى غريب هاتنا تا ديتنا لراستاتيه قالك اف غريب بون براستي اجبركم قيده دواز بيجم قيده دواز دي سا 1904 ده علي خسروف مالولفه كل امريكا نيو جيرسي دوقتي خود اويج دياربكري گوچ كربون چوبون امريكا لنيو جيرسي جارا پیشي قيد موزيكا كردي دخسر قوانه ده يعني جبو من براستي او سوربريزه كما او دخسر قوانه بله يعني وكا قوانين ام دبيجن حفته وحشت يه كفر يه بري ويشاخي او تومار دكه او جي سترانين كردي يه كل سر قوانا هاتي تومار كري يه جارا پیشينه دو سترانن او جي ستراني لوشوانو او چمه سيناني كي هر دو جي سترانين آمدينه كوي بخال سر قواني تومار كرنه يعني هر قوانه كي ام دبينن ستراني مي گالري كوتي دنه ام سر و دبن ام دبیجن کو ایروجی او ستران هنه و دما هاتی قید کرنجی و کسا دما گوتیه ام دبینن کو او پیوندی قط نبویه بگومانج بو محمو گلکی گرینگه جان دوست کو پسپوره براستی مموزینه و احمد خانیه لکولینه کوی های گلکی بالکشه مموزینه احمد خانی دا جی بحثا موزیکا کردی هاتیه کرن بحثا گووندا کردی جی هاتیه کرن احمد خانی چما بحثا وان کریه جان دوست چما بحثا ملودین کردی کرنه بحثا رنگین گووند و سمایا کردی کریه گلکی سپاس احمد خانی وکم ناس دکن کسی کی یعنی خودان زانسته که انسیکلوپیدیه نه تنی شاعره که نه تنی صوفیه که نه بر هماوی دجی افتش دیاره انسیکلوپیدیا که کردی تیده هیه بزمانی کردی هر واره استرناسیه تدنیری ترمن استرناسیه تشتی عجیب بکار آنینه بحثا فلکان دکه و بحثا استیران دکه و گر استیران و نظام چه و تشتکی گلکی بالکشه علمينا او تشتي اري علمين لغور زماني وي علمينا يعني زانستا ويدمي تتي واري مثلا بيجن تصوفي زانستا كف برفلتي ده هي بحث التصوفي ديك ورين تصوفي وحدة الوجود فناء ونظام شو تجي مصطلحي تصوفينا ده چاپا كم ده مش بحث كريه مثلا وكو فرهنگو که ملداوی چه کریه فرهنگا موزیک پیوین موزیک چنه ام بین سر موزیک بله احمد خانی براستیجی بالکیشه کسی کی متصوفه شیخ احمد خانی لبازیده بتربایی صند خوند بیجن بابا خانی تبرک زیارت اوی دکن لی اوقاسی يعني دلی فرایه موزیک قبول دکه او جنها هم دنیر قالك شیخ و ملا موزیک حرام دکن يعني قبول ناكن اما احمد خانی گلکی بعشق بحثا موزیکا کردی کریه دما موزینا ویده از دکارم ببیجم ناوی همو آمیر موزیکی هی حتی هن آمیر موزیکی که دعوت تاجدین و ستیه ده تیم بکار آنین نها نینن بحثا ناقوریت که بلکه جن نقره هات انسترومنتك ناقور انسترومنتك يعني دبي زرنا وناقور نقاره ابد بها نقاره نقاره بحثا مزرابان دك بحثا اشترى ببيجم عود ودف وطنبور وداهول همو امير موزيكي وده عربي ده جارنا بيجن تخت الشرقي او موزيك ببوله يعني بيترجي قافا قوتي شاهية تاجدين وستية ايدي قوفند چه دبن او موزيك ليد كيفن گووند دگره گووندا کردی جا نه گووندک و نه دونه نه رنگک و نه رنگ دوی دعوته ده دعوت تاجدین و ستیه ده جرگبزی هیه لنگ هیه بیریته هیه لوتنه باز هیه چرخ هیه همو گووندین گل جموی ناس کری دینه زمان
بحثا و شاهیت که شاهیه که براستیجی شاهانه و بخواجی بحث که و دبیجه شاهیه که گوچه نبوی الهات یل دار خستن بحثا نان و خوارنا گو ریس گرنه دبیجه بحثا اشترا ببیجم آواین جلیل خواه کرن او کچکین خوشک او خورتین جوانی گوتین باز دادن دیلان دکن دبیجه یعنی هنگی لگل موزیک هم آهنگن سرخوش دبن بحثا کچکو خورتان دکت بیبس وکو سرخوشانن یعنی گلکی تشتکی بالکشد ما موزینه دا وک مگوت شیخکی وکیوی اولدارکی وکیوی به حس کرنه بحثا موزیکی بکه اواجی نهندک كاك روشان تشتكي دن مثلا تبخوا خلقي باكوري كردستاني هم زازاكي زازاي نزانم هون عاجز نابن ندم مروف بيجا زازا جبر كونك بيجن هم نزازانه هم دملكينه يعني كرمانجكينه كرمانجن تشتي فيرنجي هم جي كرمانج يعني هم زازا هم كرمانجي تحرد كولتورانجي باش تزاني باش آگاداری فرق دنابرا فولکلورا کردی گوون یعنی کرمانجی گوون ستران بیجی دنگ بیجیا کرمانجی و زازاکی ده هیا مثلا بری کام دست بدی بیته بکن من گوت من کم دنگ بیجیا زازاکی بیستیه هناك اختيار دبيجن او سترانين خمجين انا او بحثا كومكوجيان دكن دبيجن لي او دنگ بيجيا كود كرمانجي ده هي من نزانم من نبيستي انج زازاکی ده تنيا بله دنگ بیجی دناف دیالکتن کردی ده مخصوص کرمانجیه از باور ناکم دوان دیالکتن جیر دا جی هبه ده زازاکی ده جی دنگ بیجیا کو دستی قدکن گوی خواه ده بیجن او دنگ بیجی ده زازاکی ده تنه بله موزیک وان مقام وان وکو هفنه مثلا ام ببیجن موزیک کوپه گوونده دگرن ریتم وان مقام وان یکن çünkü aynı govend hem به evaki strandaki zazaki telisten و هم جی بیا کرمانجی telisten اما وقتا کو بری ام ببیجن govend لبر موزیکا دفکی به گوتنکی دهاتن لیستن çavak kurmancı yek dibêje êdinci li dû tekrar dikin bi zazakî jî hemû wisa mesela di govendên evê de di govendên Kurdan de te bala xwe bidîye di navbera kurmanc û zazayan de hiç ferqek tune yani heman mintiqeyê çünkü govend cilûberg û heta gelek tiştê dîn ê folklorik dizanî folklor deryayekî gelek fireye tarîfa wî jî gelek fireye فرقك د جیاوازیک د بین ناوبین وان د نیه یعنی ام بجن لګوري منطقه هي ام بجن د ناوبرا چوک د ناوبرا هریما دیاربکری او درسمه دا او جیاوازی هي لخوا کرن عرف عادتن دنی بوی آوایه یعنی منطقهیه او اگر د ناوبرا درسمه او دیاربکر دا فرقki kültürî hebe او نجبر زازا و کرمانجه çünkü zazay dersim nivi zazay hamamen nivi kurmanca o aynı govende dilizin Diyarbakır, Bakuri Diyarbakır hatta digi çevlege aynı kültüre aynı govende dilizin Cilübergi wan yakın, Luhakurna wan yakın, arf adeti wan yakın yani Cilübergin wan yakın beli وكهذا beli Cilübergin herimi yakın kültürî ha folklori şabi herimi yakın mesela Diyarbakır aynı şalvalu elegi luqatken hiç fark ettiğini kari nabara kurdaki zaza ve kurdaki kurmancda bebini. Hatta kunna akhfayak bina hasa. Hatta tu vek usa halkeki garip tele bineri tu zamanı biji tanızam bi te nage. Ulgor kanaate men zazaki u kurmancı her yek varyanteki kurdiye. Tegavadını despeke datagot kaç khora dibejin zaza falan خلقي مثلا منطقه ما حتى ببيجن تشوليجي وبالوي شخوره دبيجن كرد يعني كرد تشوكو كرمانج دبيجن دو ام دبيجن د او دنجي او ويكون نشا وقال سره دزازكي دا براني دبا مثلا تو ضمير شخص تو ام زازكي دا دبيجن ت تجيشتي يعني او دبا كرد جي دبا كرد حمو دفوكين زازاكي او هاي يعني منطقه الجورا منطقه جدايه اوی د فونتیک ده بچکی گوهرین هيا چاوک د کرمانجی ده جه مثلا
کرمانجیا ام ببیجن گویان دهوک فرقه نابیجن سوسن دبیجن سیسن او فرق شو اللي بيني وان هي د زازكي دجيه لي اغلب خو نزیکی هوا جرانيه خو او هندك دنگي فونetiki karakteristikin yani د زازكي ده همو دبيجن د همو دبيجن ت همو دبيجن كرد اجر او نافي كو تاغوت زازا هي نافي دمبلي هي و نافي كرمانج هي دمبلي بهتر كرمانج بو ما دبيجن د تاریخی د وک دمبلی یا دملی دمبلی بیت ده هي بیت ده هي خستنه دملی حتى ما كرمانج ما يلجي هيجي بو ما دبيجن دمبلي يعني به هي تدا يعني دنگه بیت ده هي لی زمان را در نهیشت بن نهیشتنه پر نورماله پر اسایه جيت دمياز كذا زانم لتشتي آها ببرسه و شيء نافي زازاجي یکم جار اولیا چلبی بکارانیه ترکیه سیاحه سیاحتنامه ویدا درباست به نازانم من ندگوت یعنی وان سال داوی زیده بلاو بو کرمانجی خلک درسم شخوره دبیجن کرمانج و جی دیالکتی خوره جی دبیجن کرمانج کی انو هر وکی تلافظ بهدینیا اویش دبیجن کرمانجی كاك مؤيد اف سالان شاعری کردی را زمان را مجولی ده بگل کردان را دایستاندیه گل کردین بشیندن ده کرمانجی دا جی اف پرسکریک هنه پرسکریک دووکان مثلا کو گل کی دوری هف بن جدا بن جهف تی نگهن مثلا ده توزانی بختیم بحثا کرمانجیت کین بگومان کرمانجی وکی دیالکت کا مازن چند دووکی توی هنه اوید کل سر زمانی کار کرینه هندک شوا دووکا تثبیت کرینه بهدینی حکاری جزیری آن بوطانی سرحدی آشیتی بحثا کرده بن خطیت کن أبا مثلا بونمنا أوي توفيق وهبي وصا دابش كرينا بولين كرينا نافانا دات كرمانجية دا وصانينا كو شيكو دفام ناكن كانجي شيكو دفام ناكن وقت كردكي باكور بيوكا تركي دوجه از تركي نظارم نه كرمانجي نظارم از وقتی فام اگر ناكن شنا ترکیب کرمانجی بکار بینه کرمانجی بله. خوشی فهم دکی اگر بله. کرمانجی اوام بله yani az bejim gel Kurdaki Merdine yani Kurdaki Tbilisi bağvım. Ne Tbilisi Bedlise. Bedlis. Bubura. Yani az navaki peyvek Arabi kar binem beguman ev Arabi nizant fem naket. Yani em terminolojiya ku parçen cuda et Kurda Kurdistani بکارتینن اود بتر ریگری تونکه ولات جهانی بین کای ناصر ایران دبیجن اتریش هون دبیجن استوریا ام دبیجن نمسا گله جرا وقتی دبیجی اتریش کردکی برد فهم ناکت اتریش بحثا چیه بحثا کیش ولاتیه پروبلم اوه که واتا گوتنین بیانی دما کو بکونی بله. و دمیج هفیم او ایک یادویجی بگمان هنده پیف هنه گل لوکالن یعنی تنل دهوکی بکارتین تنل جزیره بکارتین یان حکاری یان سرحده اوجی آستانگیه که درست کرد بس اوها جار سرد بن وقتی ما فرهنگی که هفگرتی هبتن فرهنگ ما بستا مقاموسه بی وقتی کارب وگرته وی یا جی پشتی سوشیال میدیا بجین بره هما تو سورانی و کرمانجی جی بگیری کرمان چابونه قط جیانا خدا سورانی نبیست بو وقتی جارا پیشید بیست بجید از فهم ناکم بس نکه رودا و کردستان وقتی خو سترایتا کردستانی و کردستان 24 اوانا وکر که گوه هر سورانه کی کرمانجی آشنا ببید گوه هر کرمانجی کی سورانی آشنا ببید هک زازاکی جی و هورامی جی بردوام بینه بجین پخش وان
و دیالکتا جی هبتن بگو من پشتی دمکی ام ده شیکو دو فهم بکن و ده زراوید من نزیکی ایگی بحثا زمان كاك مؤيد باورية تبري هيك زمانك كردي يكرتي چه ببه زمانه که کردی منطقي ها یکی منطقي توزانی لا بله بله لا نه والله دلي مدخازت من بشكل أنا من بحثا من منطقي ويت سرve پرسه از گل راوستیای ما و ما گل دانستاندن کریه زمان هنا زمان کردی او ام بحث که کوس عربی استاندارده که دیرو که دا روش زمان عربی ام زانیم بو چه استاندارده و هیا فارسی دا بو چه استاندارده و هیا ترکی دا بو چه هیا بو چید کردی دانین کردی دانینه کردی زمانه که فر استاندارده کردی دا کرمانجی بو استاندارد سورانیا بو استاندارد زازاکی بو استاندارد یا ما اینکه چه چارچوبه کرمانجی دا اف دوکه نزیکی ایگ ببن استاندارده که کرمانجی بو کرمانجی چه بد بجین کرمانجی جیری دا یان سورانی بو بجین بینر فام دکه تاکی از آنم او ناوکی درستنی نبوه بجین کردستان روشهلاتی و یا باشور هات نوچون هیا برهمه ایکو دو تخینن ایکو دو بینن اوه وکیلیه بجین کرمانجی جیری نزیکی ایک بوینه یا ما ام سر جغرافیا که گلم مازن بلاوی بجا توش کازاخستانی بگیره و ارمنستانی بگیره و لبنانی بگیره و خراسانی بگیره و کردستان بومه گلک وان ولاتا جی دا زمان کردی بکار ناهیتن جبوی هم شلایکی و دولمندیه که به شلایکی دیو جی کار دویا کار بیته کرن سر ما مستن ناصر رزازي از پرسا موزیک اشته بکن زمان جيبكي مشكلة لنا ناصر رزازي زمان راجي مجوله قالك جاران از ويجي ام سر مثلا كرمانجي مناقشه دكن گوتو بيج دكن از بيجم كاك ناصر تب على نخانيزي كي كرمانجي نكر ايش تب كرمانجي ما تدا او برام ام نافا خدا گوتو بيج بكن ام لهف بكن يعني لي قالك جاران نريني ناصر رزازي دجي دانا زمان چيه تماشاوان ايجا زمان دانستاندنه كاك مؤيد قوت بنيرن مبري تب من بري مد نودي داز چوما ألمانيا من جاره كمين قوتنا سوراني بهيس ما نبيست بو براستي اصلا من كسك سوران ندي تبو نودو دو نودو سه بو جاره كمين من ألمانيا البرلين كردك ديج باشور كردستاني بو من ندي تبو من نبيست بو سوراني جبركو راديو دنگ بغداد دنگ كردستان نديشتا كوباني ما نبيست بو نظام جان دوست ما نبيست بو خلق جزيره عالي قامش لو ديري كي عمود دانستاندن بباشور هبو بيست بون چه پرسید خواستم بکم که گلک جاران تی مناقشه کردن مثلا دبیجن فلان سترانا دما که هنرمنده که ترک دبیجن اف کردیه اف دزینه اف هاتیه دزین دبیجن هر کسی سترانین کردی دزیه هر کسی فولکلور کردی دزیه کرنه ترکی و گوتنه و پی مشهور بونه چه قاس راسته یعنی معقوله همو کسی سترانین مدزی بونو وستران وان و موسیقى وان و هنر وان تنبن كاك ناصر قالك سباس جو براي من جا كاك دلخين برياش شكي سشتكات بيرامن سال 1930 پشتی کو دولت عراق چیبو ندگوتن زمان دگوتن گرک لباشور چون اساس آن بنگه دولت عراق لسر عرب و کرد هاتفو آوا کرن مثلا زمان هات ناف بین گوتن زمان چه زمانک يعني ببا زمان رسمي لشمال العراق ناش دو قوتن كردستان جي بل دو قوتن لي باشي قوتن شمال العراق تركيا وبريطانيا والعراق قراردادكي بهفرا نفساندن قوتن نابا لباشور كرمانجي بخواندن آن بفرمي نابا نابا جبرت شي
زرارێکی gelek mezin li zimanê Kirmancî da ez dibêjim ziman an şêwezar çün bi rastî niha li Hewramî binêrî li Kirmancî binêrî weke ziman e ne weke şêwezar e paşî ji ber çî got ne digotin li wir Kur heye digotin li ba me hendek eşîret hene ku bi zimanê wan dipeyvin eger bibe Kirmancî تأثیر دکه کاریگری لسر مدکه نابه بله او چو 1907 جی لسر زمان شورشا ایلول بسورو کایتیا بارزانی نمر دگوتن لغت دیسان همان تشت چه بو همان تشت چه بو او ضرره که گلک مزل کرمانجی دا با دینان ناچار بون مجبور من که بو سورانی بخوینن لنها نها اگر تو لی بنیری برê Kirmancî li sereta da Hewramî bûye zimanê standard piştê wî Kirmancî bûye lê bi hatina piştê Osmanî ki gehîşte Atatürk û wana zêdetir Soranî yanî Soranî teqrîben 200 sal 200 jî nabe 200 sal bûye zimanekî standard bi hemî kemûkuriya xwe Mamosta Muayyed Tayyip baş dizane. Yani mesele siyasi bu ya. Bibûre. Ha mesele siyasi bû. Paşî ez dêm ser bersîva te bibûre. Bersîva pirsiyarê te bibûre. Rê bide min ew tamam bikim. Eger niha li Kirmancî û Soranî binêrî Kirmancî baştir e. Kirmancî baştir pêş ketiye. Li mawê vê çend salê de. Niha li Silêmanî dibêje kîrê diçî bazar ekim. دکتر اکم سیدی اکم هلکو بوب کم آخه هلکه چی موب که هلکو رون اکم با دروست که هلکه با ساس که باشه لیره الان زانینگه لناو سورانا الان زانکو اصلا زانکو معنی نیه با اما زانینگه به اولا زانست که به ببوره مایا اول تأثیره که گلک مزن لسر زمانê me kir mecbûr man li vêrê Soranî bixwînin û henda kesî hebûn digotin em Soranî naxwînin Erebî dixwînin navê kesan nahênin eger du millet bi hev re cîran bin stranê wan kar dike ser hevdû baş e em ne du milletin em yek milletin lê çend şêwezarê me heye gava Azerî û Kurd an Türk û Kurd, an Arab û Kurd, an Fars û Kurd ku sunûrê me bi Fars ra tune ye, sunûrê me li Îran ji ger Türk û Qeşqayî heye. Fars ji me dûr in. Baş e? Ew karîgerî an te'sîr tiştekî dine, ew tiştekî xwezayî ye, xonyayî ye, xwarizk e. Lê ew ê ku li Tirkiye hatiye kirin, ew فوتاندن و لنافبرنا ملتك 2300 تشتك ستران كردي لتركيا لآلية سوراني ما مستهجار دبيجي لآلية قوراني بيجي كردي نزاني تركي بيفير كراوة بون بترك قوراني كانيان حمي سترانين نافچه مثلا جبون مونا بویا ترکی اگر کاک مؤید من ام هر دو ستران بیشن کاک مؤید دیاربکریا جی عرفایی ما گاف ام دو چون استانبول کو هر ستران خوا به ترکی تومار بکن اگر کاک مؤید وکا دیاربکریا سترانا کی عرفا بو گوتبا دو گوتن نه او نابا تو دیاربکری گرک سترانه تا همی نافچه دیاربکری با با عرفا لیجی هر وصابو لی ایران جی دخواستن و کاره بکن سال 1936 رضاشاه دچه ترکیه ببوده لسر اینترنت هیا لسر اینترنت هیا دچه ترکیه دبینه آتاتورک لترکیه رفورما کریا و دولت لدین جهه کریا و او جی دخواست و کاره بکن لی نکاری بکن جبروی شیعه ایران پرتر بون هرچند شیعه بره نبو کی شیعه ایران زیده کرد هر ام
كردين ما باشا صفوي بون كل عالية شنغال لأن معلومة سني بنا آن إيزدي أو هيجي نديارة ورم سر پرسه بشكل من ما ببورا نه گرک ببوری زمان پاشی از ناپیوم کاغ محمد مامله سترانه دبیجن کاغ محمد مامله سترانه ترکی کردیا سورانی باشا یا ترکی کریه سورانی ترکی آذری آذریه باشا حسن زیرک ترکیه استانبول مثلا ورا قربان ورا قربان آرامی دلان ده ورا نازدار ورا قربان او نکردیه او استانبولیه پیرمیر چویا استانبول گاوا کووا گریه چاپخانه آنیه سلیمانی بخوره او سترانجی آنیه یان کدلنا امرو داشتو که اوشینا او نکردیه او عربیه باشا عربية العالية حدود حلبية بجني آفرين أو صباح صباح فخري قوتيا باشي شو اسطنبول لاسطنبول فقريا هاتيا فيري باشان سرود نشيد بري لفرنسا تيبويا لي كرد خودية سرودا نها بهورامي سرود دركتيا نه 100 سال بري بكرمانجي نوتك دركتيا لبا حوالا كيميا 5000 سال بري 5000 سال بري لي نزانن كاك محمد ماملي اگر سترانه آذری كريا كردي كاركي دنجي كريا مثلا ابراهيم تاتيساز دبيجي تركيا نه لبير منامنا مالتان بارا ورجهالاتا روحم كشكتي بالاتا اسمرم واي او كردية ما مصطفى حسن زيركم ما مصطفى محمد مامله ديسان واني نجارة كيدن كلنا كردي ما مصطفى تاير توفيق او كار كريا عرف جزيري شي ما مصطفى عرف جزيري شي وان كارا كريا بكرتي دو ملت لبا هفدو بن تأثير دكن کرمانجایی چابو عربي وفارسي نافدانينا کرمانجی چاب خوش والله ما شاء الله كرمانجي ما مستاشي باشا يا تبيجي روشن. او جي باشا والله گلکی براستی گلکی والله گلکی خوشه یک کردکی زازا و کردکی سوران از بیشم عاج نبی به کرمانجی الوی داره و که کرمانجی جو کرمانجی باشتر ببورا قوتنا تقديم سوران نراستا براستي يعني ام بابان. نا نا ام نا بابان. سوران حمي دفع پێنجی 6 ساڵە لەسەر مە بە ناحقیاتیە چێکردن گەرەک بابانی ئەن مکریانی بۆیە بەێ بابا باش اف تشتي كو كاك ناصر قلتي بالدوكومنت هيا زينب يعني- بێگومان مامۆستا پێزانین gelekî xweş dan wî jî lêkolînekê gelekî baş kiriye em îro piçekî wisa ser lingan bêjin sohbetekî me çêbû hêvîdarim ji xwe ev bername jî ji bo me bû derfetekê ku em bêtir nas hevûdin bikin. û هەفتو ناس نريد بکەن. هف قداري بكن pêzanîn û va tiştê xwe bi hevûdî re alîgor bikin ji bo wekê ji bo min jî gelekî baş bû bi rastî bêguman hene yani dokümentê me mesela belkî careye kê were gotin heta hevûdî yani gelek caral gelek ciya hate nivîsandin strana mesela Tehsîn Tahayê ya strana min xem deryayekî kîr e mesela ew strana bi xwe Tahir Mukim di 1953 de yani wê çaxê Tehsîn Taha neşaş bin bîra min de wek heyî mabe malî de wî 38 de Tahir Mukim ew li ser qewanekî straya ayağımda kundura. Mesela ew strane bi xwe Tirkî hatiye tomarkirin. Lê paşê em dibînin yani ev tiştên ku bi Tirkî an jî Kurdî di wextê xwe de piştî ku ev amûrên qeydkirina muzîkê çê dibin bi taybet dewletên em bêjin netewî an jî netewesaz ava dibin yani di 1920 de cara pêşî em bêjin li ser axa Iraqê Kurda ji hemû beşê Kurdistanê hatine li va şirketê em bêjin ku plaq tomar dikirin dengê xwe li ser plaqa tomar kirine لتركيا البغدادي li Bexdayê jî û li Musilê û li Tehranê û li Helebê û li Qahirê û li Lubnanê û li
لگلک ولاتی دن تومار کرنه مثلا بالکیشه کاتالوگن که هیده ام دبینن سروا 1912 ده جرا پیشیل دیاربکر تگوتن کو قوا yani قید موزیک هاتنه چیکرن دناو وان ده 11 قید هنه کوب کردیه ناویوا لیوه که دنگ لبردسته متنن ام نزانن ده آرشیو کی دنه yani محقق اوی کو تومار کرید ده آرشیو و ده هبن لی وکه کرد خبات متنن کو اموا آرشیوا بخن بن خدمت ملت خوده دا کو امزانه بن چجمه هاتیه دزین چوا هاتیه تومار کرن او سرپی هاتیه تومار کرنا موزیکا کردی چوا بویه ام باش و گلک جارا نزانن مثلا دگوتن تومار کرنین 38 دیاربکر هاتی کرن موزیکا کردی بو ورگراندنه لين ورنا جراندنا يعني مثلا او قيد نهاوة كمزخانة باجر عمدي يك جوا كسانم كل بردستي منن ومليغو دار كريه يچار كسانه بتركي سترانه يعني ماموستي جلال güzel ses بخوا احمكيه بخوا بتركي سترايه بكردي نسترايه قيدي ويجي بتركينا نها او دناف مدى يعني او نيرينا دناف مدى كو حموتش جماعات يد زين ويدتر يعني ام بخنا خويه سميان و سرمایه ام بيجن چاندو هنر خنا ام بينزانن بكاي چي ما هي چي جماعات يد زين يعني جلك جارا دوكمنتي وا ام دست ناخم براستي و افجي جبر چدقه وما جلك جارا جبركو ارشيف مي نتويتنن ارشيف مي شخصي هنا حتى فيغا فيجي ارشيف نتوي انجي ام بيجن ارشيف ايدي كردان د دسته او کسی کو سردسته کردانن دسته وادنه گلک جارم نکارم خو بگینین وان ام نکارم به دست بخنم ام نکارم بره هورد بکن به کا چیه مهه انجی چوا هاتیه تومار کرن د نوا قیدا ده گلک جارا ام راستی قید پر تایبتین کو مثلا عالیه ترکا و کم هاتن استراندم براستی کردی لبله مثلا سوریان ارمن از بجم عرب گلک جارا استران کردی تومار کرنه نمونه واجد بردستی منه مثلا 1900 وقت من بحث کری خسروف مالول بخواه سوریانه که کو استران کردی بریال امریکای تومار کریه شما اصلا استفان هاگیس مثلا استفان هاگیس یکم جار مقام زازا مقامه کی درسمه بریه چویل امریکای سرقوان تومار کریه لی کنگه هین بون کو او قید مهنه بری 7 ساله اینجا دمات بری خو بدی پشتی 122 سالی هینانو ام سرو ودبن کو او قید مهنه و خود زانه کو نها چندین قید مل کو دری هنه جان دوست مثلا موزیکه بیتر جان دوست رمان نویسه بیتر نویساندن را مجوله بحث زمان ما بحث زمان کرد تو تبینی انت تسر وياك هنا السر اخفتنا تبينك من بتشوك مثلا زمان ستاندارد وقت ما مستا مؤيد جيغوت يعني نهاد دو سي ستاندارد مهنه اسبيت واد بيجم نخمه بلا هبن يعني مثلا ما هناك بحث كاك مؤيد كرمانجي وسوراني هناك نيزكي هفويا زازاكي چاوا متوده که چاوا لازم اجبوكو اف نيزك بون چه ببه او تشتي كنت تدبيجي دیالکت بخود نکتنه تیکل هف نبونه نکتنه ناوه هر دیالکتک سیستم کیوی هیا گرامر کیوی هیا سنتاکس کیوی هیا سورانی و کرمانجی تیکلی هف نبونه تو آشنای سورانی بویی تو سورانی تیدیه یانجی کک ناصر آشنای کرمانجی بیاد کاره کرمانجی قصب که بیوی آوای هون جهب فهم دکن زازاکی جی وسایه نها هر دیالکتک براستی جی سنتاکس کی خو هيا سیستم کی خو هيا مثلا ببجن سورانی دا نرو مکیتنه ارگاتیوی تونه اما دو کرمانجی زازاکی دا هيا زازاکی دا هيا بله زازاکی دا باشترین هيا از باور دکم وسا د ناف زمان ایرانی دا تشته کو ناسنامه زمان کردی دیار دکه او نیوی ارگاتیوی بونه وک ازومن تو تا او اویا سیستم کردی اصل خوده زازاکی ده باشترین مایه تو کرمانجی ده جی نزیکی ویه نها او تشته گو تد بیجی ام نشن دیالکتا بکن ناوه هف و ببیجن اوه تکلی هف بکن و بکن وک سیستمکی نه هزامتی دیگه چونکه او
avaniye ki hususiyet ne kari müdahale biki. Tutkari du insana biki yek insan, du şekla biki yek insan nabe, çe nabe, ne olsa mümkün nine. Le ancak evdkarın jihev zu aşnayı hev bibin jihev tebiyet. Meci hatta 20-25 salim hiç kurmancı net zani. Le iro az usa tahmin dikim ku kurmancı ki deri dibin bila bibin. Tuxazî Efrînê bin, tuxazî Sêwasê bin, yan Urmiyê bin, yan Duhokê bin. Ez divê ew ê dema ku ez ji wan gişa jî dikarim baştirîn bi kurmancî qise bikim û ji bi têbigê. Ev çi ye? Çima dibe ev mitêkel nekiriye. Ez kurmancî, ez riayetê kurmancî dikim. Yani ez xwe adapteyê kurmancî dikim. Ez kurmancî fêr dibim û axaftina xwe li gorî kurmancî çê dikim. Ji wê çendê û ji bi çê dikim. Ji bo zazakî jî wisa ye. Zazakî de jî du devokên ew hene, du devokên zal hene. Yani du devokên müşexxes, diyar hene. Yek jî devoka Dêrsimê, yek jî a jêrî Dêrsimê. Ew êş em nikarin wan bîle têkel bikin. Çünkü gramatikê wan de ferq heye. Tu wata ku tu müdaxele dikî ziman seqet dibe, yan jî nayê fêmkirinê. Ji wê çendê yani em nikarin salateyekî çê bikin em bêjin yek ziman. Her diyalektek li gorî evê xwe xwe diparêze, li gorî sîstema xwe divê xwe biparêze, ew standardîze kirin di nav xwe de dibe eger bibe. Lê kîja ziman dê bibe zimanê me sereke, zimanê Kurdan ê sereke, hukmê kî hebe? حكم لازم هكاك مؤيد يعني حكم بكرتي در هنر بيجا دو دقيقة من مانا بله من هيش كو هندريش باخ تزاني سر ديالكت و زمانی از بیشم نرویج دقيقة كاك ناصر دقيقة بله نرویج پارچه‌ای بو نرویج پارچه‌ای بو سوئدی سال 1905 سرخوبونا خوار گرد سرخوبونا خوار گرد سوئدیه کو نرویجیه تزاني او زمانی هر دوا gelek niziktir zamanı Duhokê û Diyarbekirê. Wasa şev difam dike. Çünkü bu devlet navê bu zamanê Norwêjî, zamanê Swêdî. Eger Norwêj mava parçayek Swêdê di navê zamanê wana ew bit, Swêdî bitin. Wekî Cenûbê Swêdê bêjin hin de Danimarkî man elvêrê ve wextê axivê xelkê skûne wana yani gelek petir nêzîkî Danimarkî لجبر کو هاولاتیه سوئدی نه بجنه زمان واجی زمان سوئدی که وقتا بیگمان دولت تأثیر و هیا یعنی ایک بناست که زمان استاندارد بجه زمان استاندارد دیالکت کا چگداره به حکم بهیزه کک ناصر چه هم دکارن و موزیک خوب پاریزی بو کسی اینده ندزن نبن و تو ده که مثلا هناك ولات قید دکن تومار دکن کسک نکاره ببا لیگلی دکن اف موزیکا کردی چواد کاره وره پاراستن که دل بخین سردم آیتیه دنیا مجازیه نبتنه ما دولت جین کاره کنترل بکه نه او نبتنه پروبلم آمیه لی قانون حتی تنانت زمانه یک گرتیجی دبا قانون آن دسالات آن حکم تشتكي وسات شيء بكان يعني حتى دولة آوا نبا ودمي زمانه كي هم جينا كان نا زمان نا موزيك نا حيت تشتكي خوا بباريزن يعني نها دولة ما نينا ام بخوا بندستن هيجي لي هرچن او دولتك معلق اندلسكيه لي براسي جرك دولة ما هبه دسالات ما هبه هم دکاره زمانه که یگرتی چکه هم دکاره موزیک مجی بپارزه لی براستی بوی آوه کوان گوتن زمانه یگرتی چه نباب تو نکاری بزور آن به تفله هف کرن تیجی دوی نرینه دا یکو پیویست ناکه یعنی مرجنیه نه والله چما نه ها هورامی جی هاجه و تونیم او جنابی گود دمبلی دزانی بچه دبیجن فرنجیه که له هورامیا تجبردکی دوملیوی هیا بيد بيجن دوملي بباوريا من زازاكي شاخه كلا هورامي اگر حتى لو نخوش بيت لو نخوش بيت هورامي بدست الصفوي زازاكي چونا و عاليه عثماني جي ديسان كرمان شانديا عاليه دن ايران جي كرمان شانديا خراسان وصاب سر مهاتيه يعني حتى قانون نبا
دولت جی نبا ام نکارن وان تشتا چکن لیدی ساجی گرک ام تکوشین و خبات خود دوم بکن بخاطر بی گلک گلک گرینگ سپاس ما وها کر کو هر کس دریج نرین خو بین زمان برای کیج من براستی قط نکرش برکو مجارن ما گوتو بیش کرن گلکی گرینگن مالا و آوا ما هم بحث موزیک کر هم بحث زمان کر هم بحث ادبیات کر زور سپاس ناصر رزازی موزیسین کرد مؤید طیب نویسکار و شاعر کرد روشان لزگین نویسکار کرد زمانزان کرد زینب بیاش لیکولینرا موزیکا کردی و رومان نویس جاندوست میوانه مبن مالا و آوا گلک سپاس من زمانی وبر سپاس بواجی تماشاوان هجا کو تماشا کر حتی جارا کدن نکر بحث زینب بیاش نه من پشت زینب جاندوست چی میکرد آفرین بحث جاندوست کرد ناصر رزازی دویده بحث بگو جاندوست رومان نویس میوانه مبن مش بیر نکر بود نه بلکل بود بگوت نگوت بس كرت بود من كثر الرومان نویس و نویسکار جاندوست گلک سپاس بو و تماشاوان اینجا و تماشا کرد مالا و آوا بخاطری و